Musibe assalamu alaikum do kala ka wonti do mi salmini yo mi jarni yo Mourado Moƴƴuru haray ko andi ngollon ko jawona tana haray assistance humanitaire d'urgence no hewti higol bobo nyudo États-Unis d'Amérique addala Guinée haray non ko andi tingol ko nene bobo tigi hewtuno ka medem holli e mapunde makko ne wonde may mo fala hide bo makko baytube ala e humpondirde haray on tini min holluno wonde ma haray ko men fala yo be ngure kanyum baba bobo wadu ko be wallu men nene bobo nye bobo na en contact ara be humpondiray ay si tay woni a hebi bobo hida hudditi bo ma wona mayde ko alla tun andi ko woni hakkunde nene biddo ko non tini haray be préféri addugol bobon bay haray be nani kongudi ko sista jara e holli ko haray non hide wondi makko do e yaltinta bobon parce qu'on doit protéger l'image de l'enfant bobon ko pay bobo taw haray non ko andi ngolon l'enfant va très bien bobo no jam haray ko no woni nene bobon yidi haray alhamdulillah rabbil alamin haray kadi ko andi tinde julbe alla be fow yo alla dandu e masibo sedigal biddo debbo si jombama ka dega yo tabuto munyora fi alla woti annabijo onon kadi worbe wonbe jombude ben ben todi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah okoro hakkilaji no wondiro en sonna e mom ben hara sedigal arali basi sedigal adi ko hasikon haray ittu accu no heewi mudum ndare conséquence sedigal ko defi hande musibbe ko tawata vraiment hande odo bobo woni ko artira la Guinée nene bobo no hulda no bo makko baba bobo artiri bobo hara hiden todi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah muya yen ko moddi Allah to ko moddire woni yeso hara ko woni ko todi den julbe Allah ben fow hara non en gentoto kanyum nene bobo wawen e landade mo ko honno woni ko woniri hande assalamu alaikum alaikum salam day jam sister a hulluno da fala yugol bom ma ko honno woniri bobo hande artila Guinée ande ko mi yono kon ko village gorko wadi ha be pilam to ko sapdu wadi mi on sokko wadi ha mi hulli min la fala bobo yo ar ko mi fada mi wada no fi bobo an artu mi jano fi artu fu mi watta kadi fi yo artu ala dandan mi wola mi yo artu gafio mi faltaki na mi inni ko bay mi e kamabbe no na fiya yi kamabbe parce que mi yawna kamabbe mi ndari mi tawi ben to fop goto piyali ba plutôt ko kongudi woni ko haluda ton ha woni ko battine mabbe ko be dasan no kaleedi ko non don joni non feƴƴi sista joni ko mi fillani ma ko mi wi bobon arti ko honno hiruda bobon arti no mi hiri non on fala bobo e wonu ga ko no ko seeda ko yo yilto to ka yuri ton mi ko faale e bobon o wuti to nyamteji de ngala jabde nyamde ko no ina ko keke o nyamata ma gerto mille moyen mi jogaki nene moyen fi mo a homponi non e famille on ton baybe bobo ngari o e famille on ne hompondirali men e babe makko famille on to men hompondirali jonno baya hibbo ma hida welti ka ko no wawda na welti ko mi yimo ko hare ko no ma da to da adna lam fow surtout notamment be ngode be makko ne nan toribe be walito lan tanka gol bobo na fama yo aru ko na yo artu gafio ay so arti gafio ara na fatala mo kana mo kanko tigiri ay no ko wondo hande nyamteji de mo hida wenda ko gerto nyamata ko keke ni no le mimi ala mo en fi mo lamar no biteke mo en fi mo non ko mo kana bobo kadi ko arti ko gafio kana mo ko wulluno en yo bobo artu ka ko mi wulluno ko bayal lamari susi fi dewgal ngal ko sabudo no wadi man tan yo artu yaruga kono woni miijo ma hande miijo ango koye gorko waɗi to na fi bobo ko yo nattu musidɓe minen weltani yo miɗen jarni yo Mourado Moƴƴuru yo Allah lan non ittu miijo kañum o debbo ɗo de bo makko ngari ɗo hande kono ndare regardez toujours la femme. Je prie Allah que Allah protège toutes les femmes du monde entier, notamment les femmes guinéennes. C'est pas une chose qui est facile. Encore une fois de plus, prenez bien soin de vous. Merci.